Mercedes 400.000 410.000 10.000 so'm tushib berem degensip 10.000 so'mni qo'shib qo'yib turgan. 400.000 da öyle qo'yib turab. Rusiyadan kelgan Nexia Devo mashinasi 130.000 so'm. Biroq bunday chiriklar bor ekanda. Qarasangizlar. Betinde eshiklar chirib ketdi-da. Şu Rusiyadan shunday mashinalar tashib qo'yib qo'ysanglar bo'lmay. Tashaganlar. Maybach. Mercedes. Bası 13.500 dolar. Benzin. Bunday mashina haydash uchun gününe çok degende 10.000 so'm tushib turish kerak-da, kundachi. Shunday haydaysiz-da bunday mashinani. Mashinanın üstüne paket kiygizatadi-ku. Bu ne degan emi? Bunu görsek qancha deydi? 9.500. Avens. Şu Avens'lerde zaman qimmatlab ketdi. Burada arzon bo'lsa bu mashinalar. Mashina ko'p, qimmat. Non son jaltiratib qo'yib turgan. Yaxshi mashina. Alteza. Sportивный mashinada bu o'zi. No mashina Mercedes. Yaxshi ayvoya, havalı. Звоните deb nomerini жазып qo'yib tur bu joqqa. Примерно qancha o'tgan bu emi? Yaxshi mashina. Bu joqda mashinalar ko'p. Sonata. 12.000 deydi. Kia. Kia 17-yillik ekan. EK2. Baсын жазбай qo'yibdir. Так, ne mashina? Epson bilan. Boshqa bilan qandaylar? Договор ekan. Договор. Yaxshi. Mashinalarda qimmatlab ketdi-da. 9.100 dolar. Porter satgan Qatarga keldik. No Porter abalı yaxshi ekan, borti jo'q ekan. Porter 2. Hozir bu joqqa basini jazbaptir. Abalı yaxshi ekan. Porter 2 ekan. Kraliçe 13 12.300. Porter ekan bunun. Porter 2. Porter 2'ler ko'p ekan bu joqda. Var. Porter 2. Burada Porter 2. Euro 19.000 dolar deydi ha. Allah. 19.000 dolarım bolsa men bunday Porter alбай tilem dey.
Non grillçi 15.000 deydi. 15.000. Kimden 15.000 bolsa, mağa aytsaňar. Ne kılışta aytam da. Porter 1 600.000 650.000 600.000'e beretta. Porter çok eken bunun. Артында борты бар, холодильниги барчы. Портер договорный 2006-жылкы. Холодильник экен о. На Портер холодильник. Орус номер. 470.000 сом сурап атат. Бул жакта портерлер бар, мындай 600'dün тегерегинде 800, портер 2'лер 800'дөн. Labo 350.000 сом. 350.000 сом 95-жылкы. Мындай Африкада жүргөн машиналар Кыргызстанга да келип калыптыр. Бул машиналар Африкада туристтер ташыйт эле го. Land Rover 99-жылкы экен, автомат. Басын жазбаптыр. Обмен бар дейт. Бийик машина экен, аябай. Land Rover. Крашеный окшойт что-то. Крашеный экен, а? No fit $10.000. Çağmat ya. 3.500'den alçık ele karşı fitlerdi. No fit dağı 850.000. Chevrolet Toyota Alphard 17.500 deydi. Can qımmat qoya. 17.500'ga Alphard alabız bu. Mazda Primacy 400.000 сом турат. Авал жакшы эле экен. Ушундай состоянияда машиналарды 300.000 деле тапса болот. Nissan. Бул жакта да Primacy бар. Primacy. Так. 460.000 deydi qo'y. Qimmatroq ekan-a.
470 bin. 470 bin. Короче, 400 bin son bolsa. Bunday Mazda Demo Primosi. İşte maşinalarda alsa bo'ladi ekan-da. Ist qancha bo'lyaptir? 7,5 ming deydi. 7,5 ming. Ford Focus deydi. Focus katta bu. Bunu tepkender keyin qayra albayt turibay. Buzlu öğretipçi. Так, Audi. Audi'ler dağı charchadi, Qirg'izistonda jurar. Audi без вложений deydi bu. Xitoy mashina o'xshaydi.